Nisueng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ng Chaksoa, ang Alicia A. Sangma, na si mga dahil ni Koborrang ko para katinga, katabichungrang, sutsnibri pa Republic Day ko ado ko manyanga, Digros Shira, North Garo Hills ni Rama aru school rang gaman aga nanga. Chigung pa Koborrang, India asong ni dengtang adokrang baksa, Meghalaya adok pa, bersibar salo chang sutsnibri pa Republic Day ko manyanga ha, yamanya ni ko Meghalaya adok ni District Iantian, dengtang dakmi sukani rangchi manyanga ha. Bersibar salo, Shillong Sanjumani Polo Ground nuba, chang sutsnibri pa Republic Day ko, talbe e manyanga ha, yamanya ni o Meghalaya adok ni Governor Brigadier Dr. B.D. Mishra, mungsong pa sukupaong e, bako ranga ha. Dengtang March kagabado rang ko ba, Governor salute ka nga ha. Yamanyan yo Home Guard, Civil Defense ar Police rang na medal rang ko ba swalang jolaha. Adok ni Governor Utirot Singh Award hazagani kurgatam ko Sweetie Monrunja na Arts and Culture note nang jolaha ar patugan en sangma award hazagani kurgatam ko Dr. Jennifer V. Basaymot na Social Service note nang ha ar ukyang nang ba award hazagani kurgatam ko Klingson din marak na Sports na nang skaha. Yamanyan yo dengtang department rang dengtang nuk sarangchi ar dengtang bosturangchi takmi sukang ha. Yatakmi sukanyo nambat siyang pa ongni skang pa biap ko horticulture department ni Chiaha. Gani pa ANH and veterinary department ni Chiaha aro gatam gapa ko DCIC East Khasi Hills ni Chiaha. PM with the commando PT and stretch till 5 PM with hardly any break in between. We are sure that the spectacular silent drill will capture the imagination of spectators present here. That was the mixogram of the 14 steps forward. Bersibar salo North Garo Hills aja ni Mendi Pathar constituency ni saksa BJP candidate Digros Shira Koborrang geparang mangri baing gepa election ni gemen golpuan ni ko dakang ha. Taon depet BJP ni geta darang na party ticket kon khujan ni bawa parakatang ha. Digros Shira hazagni chichet belsi ni election oba BJP ni candidate ok ni election no susachem ani ba wa chejaha. Ya chango Mendi Pathar constituency ni mandirang BJP na bangpati chakengan ni bawa akan dapang kuaha. North Garo Hills aja ni ramarang macutat kijan ya asil MJ Sorkari na asil ongane bawa akan dapang kuaha. North Garo Hills aja ni bangbias kurangan namjaha aru tharaken thari dapata ko nanginga ha. Ini bawa akan dapang kuaha. Government school rango proyek babisarang nikani ko manenga. Badya ba school rango de tuga ba dongja aru nukungrang ba dongja ini badigro shira akan dapang kuaha. Sekarang apa yang aku talat naskah, beben parti yo tiket de galpa, tahu dupate parti ni high command ni kata tiket ko declare kaguza. Ani ba tiket declare ka ni zaman de Jakarta ni ungen. Jebong bo Mendi Pathar constituency ya changde blongen mandirang BJP na gis katong gemek chi mandirang khushi ungen na ya changde support kainga maina mandirang ya chang election na BJP ko jerakeba Mendi Pathar chiatna nangen BJP ko ya chang chiato sa Mendi Pathar area aunje Mendi Pathar ni pending development nang donga warang ko development ko mana matgen gepo khadungan yo ya changde Mendi Pathar constituency ni mandirang ya changde manga area on songadang ongzamena abri ongzamena plain area ongzamena plakchin daudi BJP ni balwa naminga 그런 장마다 이제 하자더니 도들고 아까나 좀 마종원이 mendioni ci dam yauna ramasuna ramatari hani mera complete wama tahun public lang din ka ya rama complete ung khuzaiga dau ya scheme ko skang asam ni dutnai ni MLA bia asam ni chief minister nang ni Sobanondo Sunwal ni chief minister mutungon ya project ko asam government ni through donor ministry ni through ya project ko put up ka aimna approve ma nemna dau ya rama thare ba tharing hani ba yako monitor ka anio kamrang tharak chainga yarang ko government na me nirokna nangachim niba jebong bo mukangsi BJP government iba ude ya rama ko tharak ke je duration ko na matrot na kata was somai kata chunga matrat na jotun khagen
yan dal na Koborrang ni swing ka pa sa kanti kon metela.